ngasi ayuk phongkiba sanalaibak pauksidagi maruoiba pauksing lokhotjaraga miyamda update pijare. Luhonggadabbi nupi Anina Nupa Lanna Honglamgadabadagi Khajiktada Nanthokhoure. Haukiba sagolsel numitta thokiba angakpa thokdok amada Luhonggadoribi nupi Anina Nupa Lanna Honglamgadabadagi Khajiktada Nanthokhoure. Thokdok adu Madhya Pradesh ke Aslana khungangda thokibane. Luhongbagi thauram adu pangthoklingaigi manungda electric power fangkhidabadagi mafam adu pumamamkhe. Maduda nupi ani aduna wana tainaba nupasinga luhonglamgadaba khajikta ngaikhe. Khunnasigi Ramesh Biwene kauba nupa asigi machanupi ahum Nikita Karisma amasung Komalna chap manaba mafam aduda chap manaba numitta luhonggadabane. Nikita hariba machanupi adu Volada luhonggadabane aduga Karisma Ganeshka luhonggadabane. Adubu luhongbagi numit aduda laison thauram ama pangthoklingaida Bola amasung Ganeshna magi luhonggadoribi nupi sing adugi phampham adu lana phambadagi thokdok adu thokhe. Luhonggadoribi nupi animak chap manaba phizol sing setpa maramdagi electric power fangdabagi amamba aduna chamamnaba adu thokibane. Adumoinamak electric power supply adu amuk phanglakhiba maramna 7 circum ambulation ge custom adu pangthoktringagi mamangda aranba adu khangba ngamhauke. Madugi matungdagi de luhonggadoribi amasung luhonggadoraba nupi nupa ani adu mapa chana na phamki amasung luhongbagi thauramsing adu mapung phana loisinke. Angakpa thokdok adu social media da paksana sandokhe. Nanau misigi case ta SI ama phagadaba watle Sagolban kangbam leikaidagi arambam nanau kobam yoy ama faduna police custody da laikidabani haiba thokdok mari lainana Imphal East Police Commando gi SI amasu phagadaba watli haina case asigi iona CGM Imphal West da phongdokre haire. Sub Judicial Magistrate Imphal West da ngarang SI Jitendro bu video conferencing ki khuthangda mahaki hana pikiba police custody gi remand loidaduna puthokibane. Amarom da mahakbu court ngarang puthokani haiba pau phangbadagi laikhidraba nanaugi imung manunggi miyoi yauna laikai gi miyoi singna ngaiduna leinakhe adubu video conferencing ki khuthangdo ina puthokibane loinana SI Jitendro bu makhatana numit 8 ni amaga remand lauthanaba court na yaba pikhre. Pau asina makhatana hai court ngarang accused ke council gi maikedagi CRPC ki section Shamri ko kuntra ka taret ki makhada bail pibi naba amade police custody gi matamsu 10 na pibi naba haijarakhe. Adubu bail adu pibada court na reject tawre haina thamkhibaga loinana numit 8 ni haiba tha asigi taraga taruk phawba police custody remand launaba court na khangan khi amade accused asi pung nifuga nipan khudingi rims natraga jenims ta medical checkup taunaba su khangan khe. Case asiga mari lainana thizin umjin bagi thabak Imphal police station na satharakhi bane. Accused oiriba SI Jitendro masana su tha asigi mari da police station da surrender tawrakhe. Ngarang court APP gi maikidagi pikhalakpada hai accused Jitendro na mahake batchmate CDO Imphal East SI oiba K Tej Kumar amade kangbam Jackie kaubam miyoi amadagi complain ama phangbadagi arambam nanaubu SI Jitendro na miyoi kharaga loinana faraga police station da purakhe. Police station da nanaubu puraklaba matung Jitendro na wahang paung sathabada kangbam laikai da leiba Maura and Sons Jewelry gi mapu kangbam Jackie dage sana san hompu lauki haiba yazakhe adubu nanauna asengba wafam sing chumna phongdokte haiduna ayogi ka da leiba li gi chai amana ningjol da ani ahum lakkan khe. Chai asi kalaba tungda nanauna san sing adugi manungda san kun manga amana bandan thamkhre san taraga manga na manembok ta pikhre amade san kun amana kaithokre haina phongdoklamki haire. Hairibo wafam sing asi leibana SI Jitendro bu makhatana kana case asida senabagi haiba thidongnabagi damak ahenba numit khara police custody remand lauduna thijinba mathau tari haina su APP gi maikidagi court thamkhe loinana SI Tej Kumar su case asigi ayona fana bhonabada masagi layeng sathavana mapanda laikhibana maram oiraga phagatpadi ngamdri haina su court thamkhe. Masida sunatana numit aduda nanaubu fabada sisinakiba angauba machugi activa amasung accused asina pukiba sweep car adude haujikmaki oina phagatri haina thamkhe panba yabade nanau laikhidabaga mari lainana mahaki apokpi arambam kombireina Imphal police station da tha asigi ahumda complain ama tawrakhe. Complain adugi matungina police station asina FIR ama laukhatuna thizin humjin ba horakhe. Masigi saruk ama oina accused Jitendro gi yumda chatpada masa lairamkhe loinana case asiga mari lainana thokdok thokpamdagi fingerprint bureau gi miyoi sing yauna mobile forensic unit Imphal West ki kangbu amana mathok taba khudingmak chathakre amade police ki maikidagi case asida sizinabani haiba centimeter marfuga mapan sangba
लीगी चई अमसु था असिगी तरेता फागतख्रे लैखिद्रबा ननाउगी हक्सांगसु इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ना ऑर्डर अमा थोक्तुना इमुंग मनुंगी मियोइसिंग याउना वीडियो कवरेज तौदुना पोस्टमार्टम पांथोक्रे अदुबु इमुंग मनुंगी माइकैदगी असिबा हक्सांग लौखिरोय हाइबदगी हौजिक रिम्स की मोक्ता थमली हाइरे एमएलए रामेश्वर की मिनुंगसी उबदा क्वाथागी खुंजासिंग कपनख्रे कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मैतैना सलाई पिबारेल पुंसी मरुप की थौमी सिंगा लोइनना क्वाथा खुलद चतुना मफम अदुगी खुंजासिंगी अवानुंगाई हंगबगा लोइनना मतेंग पांगलबदा क्वाथा खुंजासिंगना अपेनबा फोंदोकबगा लोइनना पीताना कपनख्रे चिंगी मनुंग हंजनबा मफमदा लैरिबा मियामगी अवानुंगाई तानादुना सरुक यामिनरबा मतमदा लमदम असिदा सिंग अमसुंग तमगी नुंसिनबगी मरी हेना नक्सिनरकनी हाइना कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मितैना फोंदोक्रे था असिगी तरागा मरीदगी हौदुना नुमित मंगानी सुबना चथगदबा क्वाथादा लैबा नोंपोंग निंथौ पांथोइबा अमसुंग चनिंखोंबी हराउबगी थौरमगी मांगोइनना एमएलए रामेश्वरना सलाइसा पिबारेल पुंसी मरुप की थौमी सिंगा लोइनना लाइफम अदुदा चतुना लाई खुरमबगी खोंचत अमदा खुंजासिंगना पेंदबा फोंदोरखिबने खोंचत अदुगा मरी लैनना एमएलए लौरेंबम रामेश्वरना हाई मितैसिंगी अरिबा खुल अमा ओइरिबा क्वाथा खुल असिदा लैरिबा नोंपोंग निंथौ पांथोइबा चनिंखोंबी हराउबा असि मे तरागा मरीदगी हौरगा हराउगदौरिबा सिगी येंगलगा लाई खुरुंबा लाकबने मितैसिंगी उमंग लाई हराउबदा सरुक यानबगीदमक ngasiगी खोंचत असि पांथोकपने लोइनना खोंचत असिगा मरी लैनना युम मरफु लैबा क्वाथा खुल असिगी मियामगी अवानुंगाइगे वाफमसु ताननिंगी हाइखे ngarang खोंचत असिदा खुल असिगी मी यामजदबना लाइसंग समजनबा ngamdabana chahi mari hena lai haraudi haibasi tabada nungaitaba phawi लाइसंग असि चही खुदिंगी हराव हनना बहोनबदा महांगना अंगम मतेंग पांगनी हाइखे क्वाथादा लैरिबा नुपी सिंगी मपुंगोइबा सिनफम अमा ओइरिबा सोइबुम अमसुंग मना मसिंग पुथोकपदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंग असि कोगहननबा चीफ मिनिस्टर गा तानरगा अंगम मथाक्ता मतेंग पांगना बहोनगनी हाइखे लोइनना लमदम असिदा लैरिबा सीएसओ सिंग एनजीओ सिंगना मितै सिंगी अरिबा खुल्लमा ओइरिबा क्वाथादा लाकपिदुना मतेंग पांगबी हाइना अपील तौखे एमएलए ना हाई सलाइसा पिबारेल पुंसी मरुप असि लमदम असिदा लैरिबा अरिबा लाइफम लेंसिंग मसक खंगदोकपगा लोइनना मदुबु सेमगनबा होनबा अमसुंग हानादगी लैरक्लबा सिंग तमगी मियामगी मरक्ता नुंसिनबगी मरी सागनबा संगसलिबा लुप अमनी हाइखे लमदम असिगे मिनिस्टर एमएलए सिंग चिंगी मनुंग हंजनबा मफम सिंगदा लैरिबा खुनसिंगदा चतुना मियामगी अवारा पासिंग खंगदोकलबदे सिंग अमसुंग तमगी मरक्ता लैरिबा गेप असि हंथहनबा ngamgani हाइखे खोंचत अदुदा क्वाथा इनाट कनबा लुपकी मेंबर ताखेलंबम ओंगबी संजुना हाई क्वाथादा लैजरिबा नोंपोंग निंथौ पांथोइबा असि खुल असिगी मियोइ खरा खक्तना होटनजदुना हराउबने हौजिक्ति अमाइबसु अमाइबिसु लैखिद्रे अदुना खुंजासिंग यामना वारे खुंगंगी लम ओइबा अमसुंग कैथेल लैजदबना मोरे ताना चटपदा अवाबा कया मायोकनरिबने सही खुदिंगी लाई हराउबा लाकपा मियामगिदमक होटल न चिंगबा लैतबना खुलगी मियामदा अवाबा मायोकनरे लाई हराउबा लाकपा खुदिंगमकी चाक असि मोरेगी तमिल संगमना खांगबिरगा लाकले तमिल संगम लैरमद्रबदी लाई हराउबा असि ngamlamdabasु याय तंपाक्ता लैरिबा सेंजाउ पाइबा अमतना खुल असिगी सेंगलबा लाई हराउबगी थौरम असिदा मतेंग पांगबिदे मखोइबु सिंगदा लैबनी हाइना थौसाबिद्रबरा हाइना थमोइ सोकना पाउदमखे ngarang एमएलए गा लोइनना यामलबा मियामना मफम असिदा लाकपिदुना मतेंग पांगबिबा अमसुंग लाई खुरमबिरमबा असि पुकनिंगदा नुंसिबा फावी हाइना महाकना मखा ताखे लुप असिगी मेंबर ओइरिबि निंथौजम ओंगबी प्रमिताना हाई मितै असुक यामबसि नोंगमता सोंथोक्तुना मतेंग पांगबिदे तंपाक्ता खुंदारिबा मितै सेंजाउ पाइबसिंगना सोंथोकपिदुना खुल असिगी मियामगी अवानुंगाइदा मतेंग पांगहन्निंगे खुल असिगी ओइना युम कुनमंगाना लाई हराउबगी थौरम असि पांगथोक्तुना लाकले पुन्ना युम मरफुगा मंगा लैबा क्वाथा खुलदा अयामबना क्रिस्टियन लाइनिंग लौख्रे क्वाथागी मियाम असि सुरुगा चाबने स्कूल लायेंग संग मतिक चाना लैजदबना मियामना सुजन ओमजरगा तालिबा सेनफम असि खरना नोंगमगी संगद्रबा याद्रबा हिरम सिंगदा सिजनरगा लेमहौबा खरा अदुना इचासिंग मही तमबदा सिजनरिबनी हाइखे अरोइबदा ताबिरिबा पुंगदमकपु थागतचरी।